Jovana, kaži mi da li se odluči kada ќе го поминеш летото? Да, колега. Најверојатно со најблиските на некоја од грчките плажи. Одлично, тогаш сигурно и тебе, како и на нашите гледачи, се надевам ќе им се допадне следниот прилог за тоа кои се најзначајните фрази кои треба да ги знаете пред да се одлучите за вашата летна дестинација. Да го погледнеме заедно. Dobar dan i dobrodošli u zabrzanom kursom po srpskom jezikom, ali ovaj put i neke druge strane jezike. Ja sam vaš profesor Srboljub i danas ćemo da učimo kako da se snalazite u drugim zemljama i kako da budete bolje prihvaćeni tamo. U prvoj zemlji o kojoj ćemo da pričamo je Makedonija. Kada idete u Makedoniju, vrlo je bitno da upotrebiti sljedećoj frazi. Niko ništo ne ti može, Nikola, Nikola, Nikola. Bitno je da Nikola morate da spomenete 3 puta. To je isto kao da vam rođak dođe na gostiju i vi se sa njima 3 puta bacite. Nikola, Nikola, Nikola. Od Makedonije idemo malo južnije. To je Grčkoj. Od Grčkoj se selimo u drugo zemlje, malo pobaške, a to je Bugarskoj. Kada odete u Bugarskoj, vrlo je bitno da upotrebite slednu frazu. Černo more ne je hubavo. Kad oni čuju da vi tako dobro pričate bugarskim jezicima, oni će vas smatrati kao njihni rođaci i sigurno kada odete da će vam i bugarski pasoš. Od Bugarskoj se selimo u sljedećoj zemlji koja je u posljednom vremenu vrlo bliža do makedonska zemlja, osobito da nije člen od Europske unije. Da, pogađivate. To je Engleska. Kada odete u Engleskoj, vrlo je bitno da upotrebite sljedećoj frazi. I'm glad you're not a part of the European Union anymore. Oni će biti vrlo iznenađeni da vi znate njihovog političkog opredelba, osobno na starim Englezima. I sigurno će vam dati čips sa fišom kada odete u pubom. To je sve što imamo za ovoga časa po srpskim jezikom i neki drugi stranim jezicima. Hvala na pažnju i doviđenja!